taklai bisibo haino TTAADC Headquarter Khumulwng thungno khlawo naithotoke Bharat Haktor Yoksama Sal Palaimani Yafaru ini Yoksama Sal Pandawo Haimanjak Haikal sini Barangkanang Chairman TTAADC ini Sri Jagadish Deparma Teguh Haimanjak Haikal sini Barangkanang Deputy CEM Sri Onimes Deparma Teguh Hai Chok Haikal Dotoni Sai Khakung Jalnai sini Barangkanang Jog Kendra Mantri Srimati Pratima Bumikji Bapak sini Pandawa Hai Chok Haikal Ibu sini Barangkanang MDC Sri Ganesh Deparma sini Ibu Barangkanang MDC Robindra Deparma ex-DM Barangkanang Chandra Rupini sini Zonal Chairman Ibu sini Official Staff Haimanjak Hainai joto berat participant student media person security person the official staff amchani joto takhok tei bokok sono joto na hamjagma yafaru dinini o Yoksamani Salo kok kisa narwana nurang joto na saimana dinini Yoksamani Sal Bharat Haktor ni Bharat Haktor Yoksama bagai kebangma Bharatni Sadinata Sangrami rok sakbai thangni theirawoi kolomtei khikhlaioi Bharat Haktor ni je kebangma jonogon lokno hamkhrai ronani bagai development khainani bagai borok sak sacrifice khai thangkha ini sal borona sel moitok khainani sal borona sel kholomnani sal boron donani sal je Yoksamani kalaisa ke maya orang yok kebangma lokoro sacrifice khaimani bisi mau ini sini TTAADC je lai thangnai ek bosoro sini Bharat Haktor ni kaisa সংবিধান ni bisingo tongnai 6 schedule ni bisingo tongnai Indian Constitution ni 6 schedule lo sini TTAADC ni provision tongo